Hello friends, so welcome back to another video. Then tonight say due to hile Tulai viral ji video aha I le naked picture ho aha iti hung viral ji ham iti hin kisi ma cho ata ham zo ham yon cho hin se tha de ten thi ata hi ala generate hin bol ho hi complaint thei ham ahi lo wale cha ko iti ki ven diom cho hin se deu hin je chon pula ko na zo na ge phaten ni na ngai pim lang channel la tha ne lung sit and like share subscribe ni bol video no kain tiam ki pan masang kamin chula bo nga hin ki pan ka video ho bula ko na zo na ge nehin web page in ki pa thu ken se na channel la tha ne lung sit like share subscribe ni bol video no kain tiam ve direct panoten lim ahung viral ji ho ki tiang le ne ke na hung viral ji lim ha video ham hoi kon khan hin ama ta in kisim thu ahung viral ji na ai wang kon khan hin iga sei kina le kon khan hi aman hephal he la hung viral ji ho ho iti hung viral ji ham ti ho hin sei di he ji achum chum hena part chum chum hi ai achanga hung viral ji ho asim thu ahung viral ji ho chum hin ten tu a het lo ahung viral ji ho iti ki sim ham ti le ai ya kona ki sim hena ai apps umen amin wang ka sei lo din app chu sei nge lam promote ki bol bang hi di acho ka sei lo din app min son chu sei pung ga cha hi ip tiam tel video ho on generate ki bol the na video naked video on generate bol the photo on naked na koi the na je ai ya kona ai hi ga vet kinal ai hi thil phachum ta hin iman dan he na le example la thil letter ham khat ai lo le project ham khat na bol ko na emergency ta na ga bol ko na ga hol ko le khasim ho de di adinga cho ip ham tel ai ya chat gpt imana le abaya bai hana question ho ki senong direct nga answer tom cha 100 words 15 words 10 words ti ho ite chana answer ki hol theina mun hena chat gpt chu cha ho ai ma kon khan ai hin chiong chu ai ma kon khan ai ma chu ma man kin example of photo sim ne min tua ka sei banga chu apps khat ma hen ka sei lo de min cha chu ip ham ti le video yong mi ne ke na koi the lim yon ne ke na koi the tel chu mi hephal he la mi lim khat na ga edit chu hung viral the na mi ama chun video ham chu aman private na sim da hen la lo le lim ham yon tabanga chung ki kap da yong le min asim pi the na cha hin sim te la hung viral le hin chu apps ham ai mang thim lo ki tiang na thil di lo mang ho chu hin cho ding a chu ahung ki se man hung viral the hi je chun cho na ki vian ngai tel chi ahung na hung viral ta cha ip na pol ham ti le tu ma sang je ma chu mi khat no ai fbi warrant to ai generated ki ti na cha ma min hi kain sial thing cha hi ip hung tam tel min mi tam ta in ai hi complain on bol fir on bol na amang kon khan hi kinala cha he following the tracy news that a teenager football player from Michigan committed suicide na mi suicide ki bol anu me khan hin suicide bol aji chu min ama ta in video sim lo ama ta in lim kila lo chu iping tam ai a kona generate hin bol wa min ahin su viral ja chu ama chu min sit na tabang ahin tu kha ja chu ki dei lo wa ki suicide na hena tabanga chun ai ma chu suicide bol te nga ya ti ho chu a hi pot cha he complaint the na complaint the fir na bol the fir na bol ala ahin generate pa cha hol do tu ama ji la the na chu ai generate pa cha namat sa the chu e ho dinga phana phat chu min het lo ka min thip hin bol la iti sei dam complaint the ama ma sa the hi ti het ndi wa video ong hin ki si ma hin ten chu ban te amin ahin bol mana chu kamin se tai pi pham ti ho bol ti hi pon na han san zo a ama lo zo su i khat nga su i khat the het ti video kin si men tele iti het diu ham tele nang video nang in na kisiem lo photo na kisiem lo le chun mi na thot lo wa hung viral kha la chun het di an chi ai a ko na na ai hi ima zo si bol the hin ima zo si a to the hin ima zo si i tham video ong kisem te photo ong kisem te thil long kisun the en cha he amang thim lo hon ahin man ten ti a chan amang thim lo pa cho iti sai tham complain na bol wa na mat sa yang the na ti chu hen tabanga cho hung ki vian nga yo na thil ti a hung ma la ti wang he fake hen ti yang the na fake ahin cha hi ki chat hi pon ahin bol leo hi lo pol ti di heng na min na hi ationg la nangin na ki het din nang ni hi lo chu na complain the ti chu ka hin het sang ki pa na bula ko na zo na gen hin ngai pe hin vet pe jen ki pa thu ken se channel la tha ne lung set and like share subscribe ni bol video no in tem ve bye